Good evening, Frala Flahia to Hane Hado Tola de Wala Tala Tutupu. Ko whaifa moli anga tuai a Niue whakadufano Nisulani, ke lata moe tau iki whakawhili, ke lata ia moe motu. Ko aho nei whakadutala moe le tistala he whakawhili anga takolung he motu, ko Justin Kamupala ke tau whakaholo anga fōu. Ita hiku whai tapu a Māori, ne kua ngofua te ka hae Chief Justice for Niue, ko ia ko Judge Patrick Savage, si ko eke ia e mga nei mo Chief Justice Niue. Ko manako e whakatawhanu ka hae, ue i ka whakawhili ka hae ne whiri manatu ki ai, ke eke mo ke rata me kotofa nei. Ko taha ko Judge Isaac Wilson, mo ia ko Patrick Savage. Ka koe mena nei mo Isaac Wilson, ha koe hana tonga hua ka hai i New Zealand, ko ia fuki ka hai koe Chief Justice e Maori Land Court. Se koe mena ia ka hai ni ai taria mai ka hai Chief Justice a New Zealand aia ke lata me kotofa nei. Si koe whewhi hana ato ngā hua he mga nei ke lata ia me mūta koe laulohi na mga ka haki tau kukugua male, moe tau pa male koe iki whakawhilia ko Isaac ni ne hake mai ke lata ia me tau pake nofu ki lato he whakawhilianga tokolunga ha Niue. Tu mau ngai ni ngā mātoro ka whakaroanga ha ki a Isaac ke hake mai tunga whamahani. Pia fuki ni ngā mo Savage e wharamanga mai mga nei ne te mga ne toi mai mua. Ko e utaanga fuki ni ngā hae whekau ki he tau whekau ni kua whanongononga laua ki ai. Tunga peke tau cases e a kaha ni kua whita he whanonga kamata. Se kua lata ni ki rua ki mai ni ka hae ki whakawhiri ia ka hae ki whaosi ka hae tau whanongononga ke tau whekau ia. Se kua lata ka hae ka eke ki whakawhiri whou ka hae ki mai, kua lata mo tau whekau whou ka hae ki whanongononga hae ia. Ko ia ko Justin Kamupala, ko ia foki e tohi kupulahi he whae whakawhili he motu.